Hello there, what's up? Welcome again to another video of Multilingual Luigi, your favorite multilingual thinker. Today I'm gonna talk to you about one of my favorite hobbies, which is reading. Reading in general, but to be more specific, I love reading interesting, inspirational and motivational books in the different languages I can speak. Well, I remember reading books, even very complicated ones, already since the beginning of every language learning process I began, when obviously my comprehension was very low, and in some cases I wouldn't understand, I would only understand the 30–40% of the whole book. But despite that, in these cases, you shouldn't forget that even when you just get a very little part of the meaning of a book, lower than 50%, it will be definitely better than not reading that book at all, you know? Furthermore, if you begin reading in foreign languages more often, you will also improve your reading understanding skills pretty fast, and you will also notice impressive progress book after book in both your language level and your inner soul, provided you choose to read something which would really serve you in your beautiful life, in your beautiful journey, something that will really help you find your way, something that will enrich you, something that will really enrich your body, your mind, your soul, and why not enrich also your pockets. Leer algo con buen contenido en tu idioma nativo es ya sin duda una costumbre muy positiva, pero leer en otro idioma te dejará interpretar las palabras y los conceptos de manera diferente, porque las informaciones leídas pasarán por un otro filtro, por un otro idioma que no está condicionado por tus orígenes, por tu background familiar, por la mentalidad de tu pueblo y en general no estará condicionado por tu pasado. Y entonces tu mente y tus sentidos podrán procesar las informaciones y ponerla en práctica de manera más abierta, más tolerante y más intensa. Cada vez que tu entorno te lo permita, intenta leer a voz alta, intenta reproducir el ritmo y la pronunciación del idioma en cuestión. Deja tu oído acostumbrarse a una nueva melodía. Abre los ojos a nuevos caracteres de escritura. Conéctate a ti mismo a través de la curiosidad por algo desconocido. Wenn du eine neue Sprache lernst, mach mal eine Suche der besten Autoren, die in dieser bestimmten Sprache schreiben und um deine Lieblingsthemen gehen, sodass du auch außergewöhnliche Bücher auch auf ihrer originellen Sprache lesen kannst. Die Sprache, wobei ein Buch geschrieben, aber vor allem gefühlt und mit Leidenschaft konzipiert worden ist. Außerdem könnte es auch sehr interessant sein, wenn man seine Lieblingsbücher nochmal auf eine andere Sprache liest, sodass man einige Konzepte aus einem schon gelesenen Buch wirklich neu entdecken kann. Quindi bella gente, ricordiamoci sempre di leggere in generale, nella propria lingua come in altre, perché leggere dei libri con un contenuto profondo ti apre la mente. Aprendo la mente capirai il mondo e una volta capito il mondo troverai la chiave per aprire la porta più importante, il tuo cuore. E una volta aperto il tuo cuore capirai la tua vita. Bene ragazzi, spero di cuore che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato la giusta motivazione per leggere di più e per iniziare a leggere in una nuova lingua. Detto ciò, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video multilingua che ho cercato di concepire con molta passione e nel caso l'abbiate notato vi chiedo l'immenso piacere di condividere questo video e di iscrivervi al mio canale. Inoltre mi potete seguire anche sui social, su Facebook come Multilingual Luigi e su Instagram come Multilingual Poet. Date un'occhiata ai link nella descrizione del video per maggiori informazioni. Ancora grazie mille per la vostra attenzione, ama le lingue, ama te stesso, Multilingual Luigi, namaste. Ciao!